masa pena chu SO agreement hen kaiwa hi Manipur integrity ji a chu nang hi ha do dal loi khat ya he chi hi nang mu dan mong monga hi chi SO agreement na Manipur integrity ama hon tam ta ve discussion ki bola explain no bol hi ama ho chun TC or six schedule chu possible hi a hi le UT yong chu possible hi ti yong chu idana sei thalo bam ti khat nong chu sei ven na very Mm. it a good point danen ka hen so ting le ama hon tam ta we explain a bol win discussion on zong akinin na on na ngai din na za su ke de ama hon sei chanawa chu to a hi political talk song ke panding hi chi inga ta di di we ti chu hen ai le nang mudan a chu i to bang mong mong ham ti pa chu khat be nen sei ki the de So chi last interview zawa chu Dr. Seilin to jang hin ka ki ho kha chu ka ki ho kha in tin chule pu arom to yang ka ki ho kha amanin jong hin asi hona hi kin jong chu tua interview to bang chu ka sei in tin le amani jong hin chi a hi pui misconception a hi in mi pi na he thim lawa hi ahin la Union Territory hi negotiation table ai tho tho ding a hi constitution no ya uh, anything whether state union territory or uh, constitution no ya ki mu thei phat chu ki discuss ding a hi ati hona ai cha chu ki ho zo wa chu clarification jang ahung bol wa so ho talk sa stakeholder ho in ai banga hi ibrahim mipi Dr. Shailin jong chu wa chu India today interview ayang ase ya pu aron in jong UPF spokesperson pa in jong in the Northeast India today Northeast interview na chu kimua ai banga ya din mun hi hoitai wa na hin ibrahim ama ho hin union territory hi pus ke de jong le tu din muna hi changes pa hi hung phom kha di ham tia hi people's movement om lawa public agitation khan hi om lawa le hin kinep na hi thlasama hin al thlasami ti ho yang oi mo thei lo hin aji chu idin munu iki vai pu da nu iki administration i society condition hi ei ho tam zo sa nga hi government in a ha he thi ma hi ai cho hi aman cha ei ho le ho yang hi i pham uile ke li su thei wa hi ai chi mi ho hi ai thim lo tam ma tam hin eso ho wang hi kai khat da na kamu da na hi a het su ke yo hi chi pa hi addressable ngai ka ti hin address ki bol nai lo he chi ai le to chu mi tam zon gel dinga chu to SO hon talk lit a bol wa hi bang si su lai wa hi public movement iti penu yong khin bol le ama ho do dal nei lo ham ama ho chu silence ading mi pi thane na lam kai ki thena ama ho chok khela chu na to ding ti na ham ti jong hi tam ta question au min na public movement iti pa nu hi i to bang mong mong hi ja i piti chi pi ding iti ham SO ho lam kai na to akikal lo na ding a chi ti bol ning i pi pen hi am i sei hi very confusing chi tempat nen sei kin chi ama sayang article khada kana ji kin personal ayang chu kahiat sa price ka bola a he jong di lo ai banga chu pu na jala chu ki sei hi last discussion the bridge sayang chu sei wa I het diu khat chu mi pi into a people's movement ati hi ibam iki vai pu da nu hi lung hei lo ji jong hi cho to a political solution iti hi anai pena angai chat hi nge that mi zo apa da chu mi li to chen khom ding mo mo chu tu ji nga yang movin le ni su ho a I gamu du cha do wa hi bang si so cho hi political solution khat om lo le chen ki ma tha ding hi
ti hi that mi apa dai hung ha gin hi na chu ai bangai i society hi ikiwai pu dan momong hi ama sa ka sei bang atu monopolize chu market of ideas and market of economic market pai ania atu hi mi hal cha khat hi chu hi chi pa lung hei lo na ji pa hi it's a bigger reason a reason sang zo hi mi pin a feel pa hi chi pa hi hi ti se ya le so ho bo jong cho hi di point stakeholder dang dang mi phabep jong om nai individual a jong organization a jong so lower arm group sang thoin ai chin sum kol ve na ai lo le achi na thi na pu do a phung le chang hi lo a minute wise a ki va na at hung lim do the hi mium lo cho aji chu intellectual yang monopolize abola ma hoin atun anup lawa le chun I tabangin he jong la Oxford aga kain lang topper hin lang I piam khat he jong la chun na din mun king tan chun thun thei lo cho ai lawa le ipia sumkol jang chu itabanga sumkol ve team entrepreneurship training professional hi in lang business professional hi jong la jun aban na chal thei lo cho hi chi chu akitam na khat num jing group hal khat ni mu hi cho ai chi pa hi min na sata fel hin ai chia intellectual jang hi monopolize hi ka ti pha lehin ka tia lehin ka sei na hi pham na lungial jang hi convince bol thei cho aji chu achi na athi na hin pu do thei lo yang mi om chu thu khat hi ya ai hi wanga hi achi nga thim tampi jang thu zo thei hi cho aji chu sum kol ve na market chu monopolize na bol pha le achi nga thim tampi yang chu sumana ki cho thei cho ne thi ma ka sei cho chita bang chu a je da hi ama ho ko na idea hung po do hi very convincing chu ga kinil pia ai lawa le intellectual aga kidin te pia chu tu a hi tu jong hin velachen tu di na sei tu ta na sei ya le tu shuno pha min na mu cho hi chi chu mi mentality hi captureable zo tina hi cho achinga thim tam ta yang hin na veisa EPS sei ya tu shuno pha be atia hi piam chin consolidate a ball kin hi cho ai monopolize ball ho lung thimu ipya adin munu ya su cha che hi cho aji cho mi pi zo si hi apon adwal phana ahung lampia ahung chop do khin khu phalnga ma mi za nam khat ahung pot phala nepal a tawanga he achim thei lo lo cho government jang lu theya la chun non governmental organization ho chu a boncha akui irrespective of their organization chim thei tin ai cho ai banga chu a chim thei lo ji hi mi pin aphung alienation ja sorry aphung affiliation ja aphung ki ba pi hi ji ai lo ain sum ki ba pi hi ji a cho do ai lo lei piam al hep la tia hi cho ki pal jo ai chan a cha thei hi ya people's movement na do na hi people's movement ke perspective mo mo hi cho zo si mi educate bol jong hi si adi lo cha di lo hi tai to ai na phung na chang na ngai lu na in sunga hi ja na pan pia le a khang hung lung dinga hi in khu hi future hi aung thei ta poi min ini chai di wa hi tai I gamo la chai di hi tai chiki we lo mu si chung nung pe na di wa hi ti hi mi pi educate bo jang la people movement a ka gi chokin ani na chu tu thought me political solution ta ki se ya hi people's movement kamu hi chi spontaneous a hiale mi pi sentiment ha spontaneous ka ti jo ipam organized lawa tu a hi ki pat diu hi ti hi chi diu ti a hi hoi ta hi planning kisimi hoi mo lo pi chu vet hoi hi chu ai wanga hi chi hi o ma le hin to Anna Hazari Lokpal bill scam 2011-12 la anium ho bang yang chu organized tho cho
ai wang ai chi tu a hi a sei wala RSS in an big ja tu banga to sustain zo he te cho chita banga cho organized people's movement mi pi ki phin na hi hani tia lain pat a planning bol ngai a blueprint nei ngai chiom zo le chiom ding tia hi systematic tai chi ding tia len tho lu ne cho ai ti chu I chan challenges a hung pha jong le it face ding ham ti thing teng am ngai cho ai wanga chu spontaneous ai ami pia chim mo lung han wal pha long ki phina lam pia ong chok do pha lehin a sentiment hi sangin tin pia achu na khat theya ai wanga chu tu a hi tu ni news ka sima chu social media la kam wa chu KSO headquarter ho hin apat churchan pura apat ho hi KSO branch adia city branch lang ho hi a he phalo khoi phalo hina la ya ka he na achu ta le chun I chan ya organize hiu ham ai lawa le blueprint ane yo ham plan itabang bo ane yo ham ti hi KSO headquarter bo na head di ya chichu ki ha sei the ya ahin chichu a hi lawa pe ham kildang dang tupji ai lo le pi ham plan chu a hoi lawa la wang chun challenges a hum pha le sustain zo di ka ta san lo chu PM thua chu zo le khat aban ki do be tin to chu kan do nom chu nge enjo nang market monopolize a bol hi mi za ram khat in I chanam khat hlun di phat le mi lungial sana control zo veneti chu le lang khanaw di zong ka sen na ai wanga hi to hi lam kai lui mai ta tin SO hen lang MLA ho hen lang na so na pa na nam na hen tonga nam ngai lu ta zong ding hi mi za la ai ding hi ta sana men kala a khat le ni ana phalowong chu nan te mi chu itam ting le chun a phawang siong chu ki kim di mong hen izong le chila ya point khat kaga purap nom chu third May masanga pat na nam na hin tonga gen thei ta phat sot pin hin tu lam kai din mun hin tu nam na hin tong ho hi tu third May zo wa khat le ni in nam ngai lu tha ho ati ji ve na ma hon se wa hai le third May zo wa pan hen social lam kai zong hi nam ngai lu zong hi tam tai hung ki sep do win alang khana ju ki pa au min alui ho chu to ki thu khom hen lang tong khom thei le chu ya hoi ding e hin to ai idea ai hong ki bang talo ai le ama hoi ana chi pi pau chu adi lo ji a chu idea ai ki bang lo ham ai lo wa ai le e ho khang tha ho zo hen ama ho ana chi pi pau ama ho lam pi a chi naw pa chu I het do zo lo lai jam ai lo ai le I het wal ji ham ti chu khat zo zo chu heding hin ai pi chu jang le chila nang ka ga do nom chu nang ma lung gel ka do nom chu ama hon asei wa ai le ka ti banga chu third May zo wa pa na hong ke par ho bu chu nam ngai lo ai ge lo wa phat so ta ko na gen the na thu ho chu nam pi thlem thlai I mo ge lo wa ma ho chi to sot yeng di witam ti question ka mu pe ne nang man I pi ngai dan na ne yam a first ka sei nom chu chi yang hi part of narrative cho narrative tua kin jong kaza cho personal ta kaza chule abui na khat hi ho hi phungle chang hi ama sa ka sei banga chu suras yang din ama hi Oxford a PhD zo ya caste system lekha kha ji ve to suras yang di ama hi dalit hin tin caste system aji chi to hi ni kilo na ta kha du chu nang bang chun thu hoi ta se yang la chun I pi na sei ham ki velo chu kon na sei ham kui thung mi ham achu ti pha la chun radicalize ki bol ta chu ke jong chu I pi ka sei ham ma chu ki velo wa kui te ham I pi tu ma sei ham ok a motive I pi ham ti ya ai chi ya chu so lo ka ai nang jong hi nang kun do nan hol ji ta chu o hui la hong kun ka yam na kui to ka dim thei dia mo ti hi nang ve ji cho hi chi pa jong hi aum pa hi
lo nga ya khan to ma cha li ti wala athu sei pa chu reasonable am logical am chi pi thei ham ti pa chu kin poi mu ka sa ani na chu thak mi ma sanga hi velachun ama sayang so te tu chunga appreciate ibol na khadu chu atok si ani khuma ma ki mu chu transparent like chi chi ki ho ti chan nanu lo thu chu pi jo like I agree mena a content nei lo la a context chi kanom poi acceptable poi na tia le fair enough make your reasons ai wanga chu that mi masangai talk si kui ma chani lunglut se lo chu political solution ti cookie state demand committee ki thong min ani ta san be se lo chu political class or political movement ani confine cho political movement cho political class or ani ki confine cho ai wangai that mi zo apat ai mi ha thi valentin amit takip hin ki puna he cho chi ai leader tampi pi jong hung po apuna jia hung po jang tam athum na cho eso hichi eso ho again sam ai lawala puna jia hung po do ham hi chi people sentiment pa he khat bo hi lo cho mi tam pi abang chun ao su ai lo le athu sei da tu ai lo amu dan mo chu eso ai lo le ku ham khat lam kai ho tu pum ta san ta lo yang ta san thim yang ata san ta ba yang ai tia chu mi chu lungyal ki bang lo in generalize ga bola e cho jo shi thula ai pui ti hi pyam het hil zia ka ko ya na aji chu people's movement advocate hola jong moderate jongum liberal jongum extremist jongum ke yang chu ka kanuk lo na ho ayang chu ke het chana hi I have never disrespected anyone koi ma cha za mo ta yang ka ho kha lo yang hi ya hi chi ta banga chu mi chung hin tin ahin bo apoi mo pen chu that mi aparai chen khom ding hi ha samo mo mi zo si hin chen khom ding hi ha ki sai ta ya ai cha ba na chu I movement hi I political solution political goal objective aspiration chu imu na ding wa hi po le queen se yang le pan khom theu ngai cho nang ma position nang ma insung nang ma phung chung ve ja nam pi khan kho a hi lo lang ta avert a hi kha ding cho direction a chum bia chi kha ding cho na ki wa nam khati no me ke wang chen na chi chu the big question in ka gelin I sei do pa hi I pi ki sei ham zo a hi like sensible ta logical ta argument ni bolo wa I din khom liu pa hi mi jong aching ya tam tai chi I had team lo in jang ka koi puin to chu SO group SO alam kai ho chu ki dei mo a amos ki vet da a pu en SO agreement a ko na ehon political demand I bol pau ike kan ka anaw a hilowa a hele ithil tu mu chu hlung thei lo ding ti pa chu nang ma het na vet na a hele hlung zo lo na sa ji a chu na se hin na SO lam kai ho na vet da ama ho chu do na do na thu zong hi hin chi ka zong hi personal dadi koi ma hom lo pia aji chu ke jong cookie nang jong cookie amang cookie anam ngai lu ja sei a kala generalized bol de hi ale ipo na jiu vai se hu ya cha chu ips sei ham zo chu pai mo ka sa ipham kuna sei ham ipja sei ham tio hi secondary a ka ke aji chu eso hi jong le ato so mana cho ato jo si di lo cho ai lo le khato chu doctorate hi mana political scientist ipam imayo si he ni di lo khat bang chu mi chu ima hekim ki lo hintin mi pi kon ki ho itin ki discuss itin intellectual ta ki discuss mi pi conscience a ko di chu mi pi hu chi cho de mi pi ni pi cho de am ti hi ki ho na ko na yang he do the he ka ti hin ke bang chu
ai le nghe tua hi alam kai so lam kai hon jong on record na abona sei su ken sa or nothing it is ing ai le chi chu chan chu sei the wa ai le ama hoi e ho zo hen igel hil zo ham elo le athil politics si dan hi he thiam lo zo ji o hin tem ai lo wa ai le ama ho zo hen an hoi hoya sei wa hoi zo cho edem Thì anh nhìn là point khát khát hùng say lần mi pi ông ha lung thấy lâu này kinh kamu ai SO spokesperson tên ni mong mong hết chỗ this is on record X ama ni na say hon hi X space ay nga sa YouTube ma that mi zo apat hi Manipur integrity thui ki say lo hi tai ki chok khu hi tai ati ai chi kin hi cho Manipur integrity ahung kin le chi chu ipam chi chu chi chu ki ja mi pi halung hei lo wa ka he ai wa nga hi alang khat se ya chu ama ni in jong ipam explanation hi bolin hi chi hi PIB manipulation hi ati hon ja chu mi pi hu kam ki na ka he na hi chuti lo le chun chi zo wa wang chu mi wang hi apo na thei mo mo hin athinga yong tam dinga ka gin cha hin aji chu aki sei to ong ki ta do chu ki tu lo pha da chu hin pu aron jang chu na sei spokesperson ten yang chun chi PIB manipulation a bola hin clarity wa yang kanum povin clarification bowling ka tiwa hinai neo khat chu I ho jang media langa ho jang ani ki no ja dana chu I he thim lo ji chu na se ho ni ai wanga chu I ho chu pham political solution I kinet pi dan danu chu aki ho na munu chu ki hele camera ki cho ya muna ge na chu ga ki nga mai thi chu hi chan ki a chu impatient ki hi ja chu misunderstanding yung chu nium kha in tin ai wanga ka sei num pen chu yes over perspective a ka sei num chu clarification a hin bol ji wa chu mi ka ma ka hen na chi chung chang thu a ai hi wanga chu ti za na na ta kha chu political solution hi delay ki bola le hin e ho ka yang misunderstanding ma dil ipham igen thei wal ta wen economy jong collapse ta government a ko nala a hiding banga pan pina I ma cha hung lo choi mi ahung gen thei be se pha le hin ipham bol lo ding a hin bola society che chaw ding a umin tin na ai ti ja hi nga so kum ni kum thum sanga ta banga chu hiti ya ma le hin that mi sanga that mi pada gal hung ma thi sa nga hi mi hin kho pa mai tampi chan ding hi ti ja nu mai ti ja hi pang kho ma pan ai bang cha ki thoji ngai sacrifice diu cha ta ma tam na la in political aspiration ni thung hani tial adia kum tam ta hin tong ho hi a sacrifice diu tam che hin aji chu government ni na mo hi hoi ta mel chi na ane hi ta chule mi pi hon jong igen thei be na diu ya tama tama hin ai wanga chu a positive sign kha chu I hoi democracy a cheng hi wen central government BJP government ni jong chilai notice region a hi chamna sim de ing ti he hi chule adang kit kha chu NUG ho hin sagang region hi hoita an to phading wa chu news wa hi gin cha ma hin December ma sanga he junta government hi I ho bordering area hi thasam che hin achu tia la chun ali na kina poi mo pen ka sa kha chu mai hi ho hi whether political solution or no solution mai hi ho hi che chao thâu thâu ding a hin a thing nui ho secessionist si China to ki go junta ong la samala junta to China na pan pi ITI India as a sovereign nation a hi a secure thaina pending hi I ho union territory pi wa central force ho ko ya
chilai Arizona hi secessionist group ho NACNI ma hin PLA hin me hi thinui jo si valley based insurgent jo si contain a bola la chun sustain zo pending a hin IT Indian intelligence department in jong hoi ta analyze a boarding ka ta sanin chi a hi very positive a hin ai wanga hi bai le te hi mi convincing theme ho hi na hin bong sa ni wa adu du ni wa chilanga Hindu ho very conservative wicket ai wanga Hindu ka hi re tia manipulate a ball thun kol ho kisan New Delhi kisan manipulate a bola brain was a ball thele chun ha ta panila lo wala chun solution to thilbe hi lo ding hin I pan la na thei peno chu democratic rights exercise si bolowa sacrifice thei sacrifice wa thungle chang velowa kya hi ki me ko mai panova la chun political solution hi chance mai biren audio tape chungchang thu a hi no organization at no boi pi ti mai ta ten organization dang namna tong namlam kai dang a ko na support no mu lo jong wang chu support na mu be se diwang kata asanen ai wang no na pon pan ta ko hurte en na boi pi ven to a hi asteta si to bang chan ya iti umitam mi pi het the ding in I chan pha a iti le pi tikit ding ham ti khat chu NCP le zum pa inte truth lab in report api zawa hi 93% tichu resemble hi birina hi mong nai tichu 93% ya 93% chu athinga chu Supreme Court in acceptable theima ma hi ta ai wanga chu aji chu a precedence judgment ho Supreme Court judgment precedence ho hi na le truth lab findings hi base tampi umahin acceptable tampi umahin ai chi chu accept a bolta point a party chu point central government in chi a chu government central government forensic lab bol ki ding request a bolwa chu Supreme Court accept a bolin ai wanga chu report a hin pe wa chu chi nas pam tempered na bolowe pya athing pu ita chu ai apom pi lawa Gujarat state pam lab university lab vel bol ki dinga ya thot a hi tu chana hi chi report hi imacha status mu theyom nai point na chi pending a hin ai wanga chu chairman pa pu Benjamin jong ha pangin recently a jong khat bei nasata pu sahung bolin chito kilhana chu MTFD in petition ani file pen jong arambai tengol ho chule insurgent group ho chunga case yong nasata hung pus le ichan gyam khani na macharin tu in Supreme Court na hearing ding hin ama ha pan na jaw jong hin chule Delhi former Kuki MP president Pu Tong in misau aman jong zo khamin apangin lungdon ta khatwang chu tu chung ko hul thunan dole neu khat chito ki sei chun neu khat achum khat hin seilem EMLA ho chule organization dang ho ako na hi support pan pina ki mube ase point lungdon ta hin a first e ho in narrative I din munu ala samna penjong hi MLA ho dang I chan gem khana pu moin ka gelin aji chu chijong hi deep state phaya para scheme ngena hi thawin iti MLA hung kilhan do ham kui chu hendo ding ham tabang bong chu iti ki vai hop diu ham iti a vai hop tu ham ti hi phaya para hung ngana hi haji chu ama ho hin achinga thimi kilhan do wa ami wa do mi kilhan do wa chun phaya ho na control zo lo di chu ai chi tabang hen kilhan do khatlani hi wang pat pia educated diu hung hlan do piu le hung kilhan do khau le niu khat chu amoyong
ato gun bong vai ha gui lun lo thu i ka sei num pen chu innovative folha sam pen na pen jong hi president rule masang chana chu minister in chu atu ajang hi MLA ho ang ki resign lo chu ngai sap tan tu a hi popular government hum ki form ki le jaw kit mai thiu chu atia la chun hui lang mo mong i chi di wa i ti ki sei thim yang le thei mo mo lo chu ko li pen pi ho yang lung dong hi chu mi ngai lu tama tam chu mai le te chu 20 lakhs 15 lakhs ya le whole India population chu karol chu cho shi chu amo na chale jo yang hi di lo chu i pen pi o tama tam achinga thima tama tam amo i lung dong tu chana minister na nei oi lo le tu chana MLA na nei ki resign lo i pia bol na wam atia chi atia wa mi lung dong amo yang ni chan gyam khana pu mo hen ai chang wang chu zo ai sei bang chu phaya pa scheme ti chu planning na hin ai ti ding mo mo nga ya bo lo hin chi chu chi amo chunga yang hi na hon sum hi zat na siang ta win ko hulin legal matters tampi na bui piu in UNI lo la Supreme Court na su no chi bi ani jang wo tia financial assistance jang khat jang lo chen pu ama ke he na I ma cha yang hong poi na ma jang hedi pun tin kit chi support best to ma cha lo po na ta hen ken jong ka ve ji in ka ti dan chu ka ki thu khom dil yan lang he chi audio tap chung thu be he ha ten pressure ki bol lang ki zot ngai le ki zot hen lang ga ki bol khom dil chu ki ha na ki ha zo de hen ai la non lung thla dai di lo wa ko hur ten ha ta na bol pi khen ki pa pi abanen abanen na chi kit le hen he cha chu update ding ni ma cha atwa chu status chu pending ahin ala ya hi le kati dan chu to ai organization achum hin achum che na nai to hin khat cha hi coordination lo na kom dan chu ko hote chun audio tiap na bui piu chu na bu na hon na bui piu hi jing adang khat achum khat bol ki adang khat achum khat bol ki i bol I pan na chi no wa chun I bol thei su ke na hin la ki thu khom ki ha che lo jam ti e ji chun IPT ngai dan na ne yam ina to dan ni organization level nge na nai to in nam level na tong hi ka he nai pun nang ni IPT ngai dan na ya ai chu organization level a hi chi coordination pa hi very important ni chu tu chana hi inei te lo chi hi in langa mi IPT ki discuss jam chu kai punai wangai Delhi a hi scholar ho kam changa hi ka ha za in ama ho hi aki ho ji win a lungdong thu na mo kin kam adwang chu I chen now is person piam abi ai ki pu ji wa mi abang research historian abang khan hin apa si phat chi sa ya na tua ding le tua I chanu le ahung thung ding ho hi ako mu pi yang ho men ai banga mi abang khan hin ai lo le particularly ke ma in jong kam mu da na hi tua I din munu wa hi hoi tai wa na le a chi sa phat kum sao ta ang lo ku ki wari ti ho jong ga reflect hin khamuin aji chu a phat bi hi ki bang igal sa no hi ai wanga ei ma hi theina chi ai tha no chu I gam I ten na ka u hu na dinga hi cycle lang ho na am ho gam hu na dinga am ho ka san kangpo pi sung in am ho ka hu na dinga ke san tam kalang ho nam ho ka hu na chandil tingno palin hi ti ai pan na thei chi wai coordination ti hi thei ta se lo in kamun aji chu I chen no in jong hi a po in chule political factor tam pi jong chun punan tin chipa wang hi hoi ta addressable wa tu gal sat sung kiu lo wa chi isu to the wa lein I society hi hoi ta ipiam machal be na hin te ti chu kata sa nei to organization dang ho lo le MLA ho gari khoi sa pan pi na thung ding ai lo le I khat ding ti chu thil ha sa hin aji chu as an organization a thil ki bol do zo shi hi
meeting am khana report a ki bol nga lo le chairman pam khanin sumhi jan in pu do vo ti cho aman zonga ti nom lo de hin ai chi a cho ai lo le chi ani bolo ti cho pham coordination nom lo ya ai sei jong le pham bang to ke ho to bang hi bap ding a hin khalani cho apan pinoma pham ngai na ta ta ini wa le chun thil ki bol zo si hi media jong ki ta do jinga ai lo le a hei jong be se a ka hian hi a intel pham lam kai lang ho hi a pen pinom dinga chu alu ding dan jong I tha lu ding dan I lung chima lu ding dan suma lu ding dan jong a he su ki ru ya necessary hinam tia ka gi tàu tu chung i bơi đỏ lo nào nè chắc khát đây thì xây dựng ông mình hi nghe mộtวันlại có họ họ mà hay thêm khát hung hi thế hi thì khát giống xây dựng bên hay là chỉ mộtวันlại có na số akisun họ cho nào nó mua số cái đấy Manipur kita na zo sian noi mang de ban la ipp ti ho chum su ke ni cho chu implement hin bol pan talew hen ban chu future chu I to bangin ahong chi ben ai lo wa ai le I to bang ha sat na buina I tu the di vem ti nang ma mu danin themat sei ki no chi a background khat ka ga sei nom chu ei ho hi ke ka observation a hi ei ho society a dinga chu so mundang dang a dinga chu kum som thum mi ho jong chu mi pi ling ta mi na mu ei ho society a chu khan khunun kwa ki chi hin tin pham chia chu chapang cha ki jong le ke ka mu da na ei ho society very litigious chu to ai ki vai pu da no yang hi ka lahin iki vai pu da nu jang thil approach da nu ti te iki vai pu da ni la thil approach da nu hi so hon thil approach da jang hi very litigious I culture will reflect about so violence am hom lo so Pradip journalist by me panjani ang se ya very funny jong hi ata jong hi kha chu Manipur hi very complicated ahin khate hin atu tu army jong le amo kap ka movin khate hin athal akoi khubovin army ho salute a bolove ahi wanga ani wa insurgent ahi ti cho insurgent ahi ti cho ai wanga I ho insurgent ho thil approach dan hi athua sei chai thoding sei do thoding constitution provision no ya thil ki thuma hin kina angai poi ati hi mi abang khanin diplomatic sanaveta ching team sa ke wang chun I culture reflected he ka ti cha aji chu mas I society mo ma I pui pa te chu hausa ko ani ki ju chu I pi thum jong la tol tha yang a sei cha yo ai lo le tia chu litigation an yung ya ts gang te jong neu khat amen san ja ma chi very litigious society ai wanga chu chi thalin choi phat wa he ke tabang peaceful ai lawa le litigious society democratic values to ki to society chun thali choi phat wa hi bui chu to ai chi isaya le hin mi abang khan hin ole thal hi choi lo diu ta ma chu tia le I gami go I mi sa ho security na ma ti di chen ai chi lai ta he in between ai sandwich hi chu I bui da no hi chu ai wang ai kin ka mu da na hi I gami go hu na dinga jong hi I chan gyam khana hi mi pi zo hi democratic rights exercise ki bol hen na hile hin achu na khat zo de ham aji chu athalin choi phar wa hi central government ni jangi man cha no mu state government ni jangi man cha no mu ai cha chu ki palu I ki pal phar wa hi pau tam tam zo chu I pham ning ki tal ja ning no ja al I pham ki ji talo cho I su pi jing jong le I position I din mun alu na lo dinga chu wobble hi na lo dinga chu secure hi na dinga chu am ho hin khu zo chu ki phal ji ta chu che pa hi misuse ai khatai kati he ai le cho ka do nom ki khat su ye nge to ai ki sei ngai ta yu moi chu
ki se ngai tai mu ka ti dan chu so lam pa hoi ata asanen jong ata asan lovin no amoi ki ve a ki niam ta ki nga a he chu he chi hi hoi lai chan mo mo e thu the de bam nang ma na het dan ten hin sei ki te mo ka eso ho wang hin tu din mun tabang hi a le thil chu ai chu prophet lom ki lo in tin hi mong mong pun te ki ti thei lo chu aji chu phung nai lo hi chu aje kum jingal hunjang ke lo thai ni hunjang ke ho zo aka sei region ho sagang region ho lo le geopolitics in jang apo central government in jong ama ho policy planning scheming in jong thil tam pi apu ya ki mong mong pun te ki ti thei lo chu doctor Selen na sei ji banga so jinga ngi pi theu kum kha jo ngi pi theu chita banga chu in jong ki sei thelo prophet ki lo pathin ki lo ai banga chu tu idin mun ta banga wang hi thil union territory ki ti out of state government ai lo le manipul integrity su ki theding ho thil thum bang hi thil ha sa hi chu aji chu ki sei ngei ta thil mu ha chu india hi democratic society country hi wanga hi ki sei ngei ta thil mu hi I don't think it like ever happen kha yang le one or two exceptional hintin unnecessity arise ngai and unnecessity pa chu central government in a film ngai to hi I sei ngei ta iti ilon dil wale central government ni cha burden lo cho unnecessity arise lo ka mu cho ai hi wanga chu sen ajo aka sei banga chu ilam kai holding wang hi sacrifice ding atama tam hi movement ni bola cho jo siang hi ki he thim hi cho ai banga chu ang lung ding kum la kum som thung hi na le tu din mun ta banga hi mi khut no ya yum jing wa le I chan diu khu I ga hi sa ma le sacrifice mo be se acho sacrifice mo ke ya ga gyal lo cho mi pi janga hin kho to nga tam I tam ngai eso hon jong sacrifice ngai chi chom lawa le thum do thwa sei do thwa to ai ho din mun to banga hi sei thi mai lo la thua central government thu zo ding what twisting kipal to ding ti ai ka ta san ko ho chu their talk in the universe chu kat chi lam panga ka na la chen ka ta san ai le tu jin question khat ga to na se ya ko na chu ga do thei ki khat chu tai sei tho a kyo tho lo ai le ipiti thal ki pu no ai ka mai ka do tho di hom ti khat not necessarily kin ka sei chu democratic ta ichi wa yang le sacrifice tho tho du chu thil tam pi sacrifice diwa tamatam chu ai wang nga chu iki phindiu MLA ho yang ki resign ding EPM chi ipibola hi tia hi thil neu cha MLA po so po wa future sacrifice dam ga ti cho ai PM ma ka na nei to chu kin sum ka nei lo pi cho nang yang I nei lo pi cho ai wanga tol khat karol ni du chan na ai in sung nup sa na ding ai phung le tang ngay luôn ta chỉ mấy mày cho năm kỳ khát cho sacrifice cái bol ngã mồm mồm ham cái gì cho chỉ cái lung trăng tổng cái gì cho tu ayang min fund yang pila wa local area development fund mấy pi wa ki resign ngam lo minister apel ha ta ko wa min tu ngap ki ti cho amo yang hi cho apo na lo cho me choi hoi tin bele chun I hun na di wi ki hi mu sai bu cho amo ai hi ji le na kan na dong kan chi ipisi ana ki resign lo ham ka ti le on record he chi jong chu ama na sei chu ama chu easy way out he ti cho ki resign ai ma cha bol thilu sanga chu ki resign lo wa ma to the ki tong hi phazo hi government ko ma chu thu se yong le wait ani zo hi ti jong chu ama ho standpoint hi ki resign hen lang le normal people no ho to bang bang mi hlam ki di mi hlam mi ting le kuni thu se I la pi dengan sanga chu ki resign lo wa ma MLA khat hi na a chu government a chu power ani in
cha chu thu se ya PR bola ai jong le effective government effect so MLA na apanova EPM tu chana hi opposition wa man cha nampia dinga kisim do ya chi chu na mi sta to ai wanga chu kin kamu da na wang hi MLA ho hi aki resign wale ki ding dei ho hin a hiel no mu hi cho mi al khat hin ama ho replacement dinga ki gelo cho tu hi replacement sei pha jang hi lo cho MLA ho yang di lo ama ho yang di lo thakha chat chi ka sei exactly cho political class ho SO ho bo yang mo hi lo LA ho bo yang mo hi lo cha hi neu khat hi chi aspire bol ho hi tabang din mun position aspire bol ho yang hi mo hi cho chi chat je cho tu hi nam pi thakha chat ai chi khom pha ru hi cho aji chu I chi khomu angai ki hi lo wa ama ban thei lo hi chu tu ki sanai chi khom lo wa la chom kha zo pha le yung ki the che diu a phunga yung ki na diu political solution om lo wa le a changa yung ki na diu a hop mo jap jap chun ku ki ka hi ta poyan ti na ding khu ja jing le thai bo cho chiang I mu thei lo chu me atu a chu MLA ho zo shi ki resign hen lang a ki resign zo pha no le election hum ki le kai ki do le yang chula masang jap chu hi le amit ba jap jap ki shot thei chu tu ayang hi a hi theya le chuna phapian wang chu amit ba jap jap ki shot is a basic necessity chu mi pi representative dinga chu media face thei thu sei thei lungial political acumen nei chi chu hi chu ngai cha no chu tu a EP ki bolam EP lo ki pasam EPM yang hello hoi lai ministry IP website IP so yang hello tam pi nei wi cho ai wanga chu ke wang chun hi chi pa chu inet na u alin pen lo hi ya em avialin hin sei kilang hi chi imfarin a day New Delhi na day ai pi chu hi tale tu tua chu hi tabanga chu nang po ni lang ke tawin ka ting ke tin ti phat hello amoi ki resign diu Meghalaya ani bol bangwa chu election om tha ki na le buinom lo bi ai shot go buinom lo bi amok am ima cha hello representative al hinglal lal chu shot lo le pha I shot la thei lo wa le shot ki do wa political move aspiration chu abul hit to ka chu shot ki do le yang chu la I pyong chu ai wanga chu ki ho to ngai chu buinom lo ngai chu nam inam sunga chu ki ho to thei lo chu chu abui ai theo zo si chu hin su tup ding le hin kai tu ding a chu KZC ikisi mu hen ele KZC hin I chan ge a hin kai tu in hin pui tu zo dem ti ta san na nangma assessment sei kino cha hi buina hi be hen itia le a sacrifice ding ho hin a sacrifice nga masat phap chunga ya a sacrifice nga phat le hin mi pin ha sodai sod wala ke je siang hang san thei tho dinga ka gin ta a tu tabanga wang hi hang san lo ta chi wala ke je si jong I bi cha ki na ma om lo ta khat chila te ka banga chu a kui imacha sacrifice lo wa dingo hi I sacrifice ngap lo wala ke je si jong I pi se yang le ma cha lo di ya a hin bo ama ho chunga ya mi pin ke ta san ji lo na hi ama ho in jong ama ho personal la as an organization a jong to thei ding tam pi din cha na ding tam pi a hi a din cha zo lo ji yang chu hi ya largely vastly chi sacrifice ball ma sading ho ahung kum thading ho mi pi ta pang form ding ho apan e pam sacrifice a ball ngap lo wa hang san lo ala to chu sacrifice bowling ho hin
abol lo ji wa hi ti society hi ti chu nang ma se dan hen ai le ama ho chu abol lo chu iti jong le abol lo mai thi abol to ka se wa chu hi ti diu dan hen ai le ama ho ep pen hin i to bangai panila wa ai le khát lên ni sacrifice ball ball ding ho chen en ki het do en ball thei diu thì nang là cái chẳng khát chẳng nghĩ sẽ inam sung wa hi positive ta khát chu le khát team thil het hey thil ball thei atama chu mi abang khát chu aphung le chang ji ham ai lo le sumli pa ya nei lo ji ham ai lo le thil dang factor tampi ja mi tampi thi thu hi ai banga hi thil het thei na lam panga hi thlasam di lo aban le athum na poina chu nang le ke hin I changa hi po na ja thu se ya le single out ki ball thei chu ai wanga chi voice cho tama mi a sei mi zo sina po na pha le hin single out ki ball thei lo chu ai chi pa hi mi pi phata educated politically educated hi wa le no force can stop us chi a chu people's movement ta ki de hi chu aji chu mi pi zo si chu ahung aw pha le chun Ibang king up jang tam ti mi za nam khayang tin mi za nam khayang in khu ki chan na leta I keral ki chan na leta ai ba chu Nepal to good example recently Sri Lanka yang Bangladesh yang government to ke dawa min alung tu amul so he kite sa chu mi pi phat a educated politically educated giwala I think everything is possible ai banga tu ai kin kapo na pen chu mi pi la jing a jong hi ta san ta la jong hi chi 4 point ding a chu I ho hi ai lo le lungial sei ho hi thu sunu apha ai ki koi chu chi chen na Tilang sanga na ka sa aji chu I had team thading a ki ging cha ya I had team thil wala oh chu ti ya le inam khan khu ngei lu ja ka hi ka chinge pi na jang hilawa elo le kerel ki chandinga in khu ki chandinga ki pi do phaham ki the mi pi na de lawa le it's okay ahin bo mi pi pa wang hin quite politically aware educated I part of all I ngai chu chipa hi na sata the bridge ya tc network hi ai lo le social media influencer tampin na sata initiate ala ngai tom ngai ta pan ala ngai ki pa me pu Seilenmang tin ki pa me tu ni la na phat man tam ta nen pi the bridge lungel hi ngai dan hi thilmu dan hi mi ki ba lo dung zu ya ki bang lo hin shading a hin hi cha hi personal ate ki boleti ala na ding jong ka sa hin ji chu nang man jong na ngai dan na se in khanin jong se di khanin nong se di hi chi la a chu lam kai ho lam kai adang dang hon jong ngaikhom su ke wa zo pu Seilenmang a se banga chu ep ham a sei chu koin a sei ham hilowa ep thu ham a sei pa zo chu khu luitin ge ve witin a pha pe na chu chi khom dio lam kai dem ho zong nam ngai lu a dem lo ho zong nam ngai lu lam kai ho zong nam ngai lu chi de ji a chu thil a pha pen la do theina dinga chu idem kum ngain khat thil bol chu chila he ti ai sei na kum jong a hoi pen a pot theina dinga chu ding hin cho hi lam kai khat le khat kia thim tu chit ding hin ka hin timin a chai na ke ya pu Seilenmang ka do nom che le tu people's movement in pat diu in aban le mu ban la e ko te ni hi tu society wa ha ki sei pen hi ta te ni hong chi khom ding hi in chi hi itham khanin mun khanen boina ti da challenges tu ding hi a sa hi na challenges hi chi ho hi ong hi phat le hong down kha ai le mi pi hi che chao ding ti di ha nang ina sei banga a group ma hong ki khen kit ding hi hi chi ho om lo na dinga chu pm ma hi I to banga pan la I to banga plan ne ya I to banga goal set ngai ham ti chu nang man namu dan ka them han sei pe ki no people's movement hi
literal meaning ai lo le literal sense wi chi pi dinga le nim cho number 1 a chu I ho hi ki ho to chado wa I bon chawa I hin ko yang sacrifice bol nga mole lam kai ti kai lo ti anewalin I bon chawa I pan kho mo wa jong le challenges huge challenges ali na li ni cha chuti lawa lam kai hon jong sacrifice nom lo a position a inu a security dinga deu chi cho hiya le E ho sung ka a challenges su confining lam kai to mi pi ki he thim tu lo nom de ai wanga chu aris chu word taking pyam la lo mi iti na u chu I future hi le imam lo cho to hi mun tinai ti ki thejal deu mun chum chumai chen no thom cha chai chen no yong hi min pyam easy target na ko hi cho actually Manipur jinga tam itam na penu wa jong third class citizen hi di cho so hi sama lein ki ho to a I bon chawai thingama tu hi bol phat a hi ti chu ki de ya hi ti chu pan theu wa la wang chun political solution wang chu I chan movement chu chan sau diam wang ke bo e wang guarantee hai ai le to chu KZC ten kum ning kum langa chu rally che ding ti ho na gungon anaki bo hai ki jong ji na na ona na head de in chi to ang chu question on kana bol khain ai wanga chi chu kale se go rin chi to banga chon to chun public movement chu ha ta hin bol ta ve ki zo ding I ding ti ho chu hin gong ta ve public movement a chu aji chu mu the ya if thil bol lo ngai di hin chas ki phin na ki zo no hin ne got phat le MHA ko nam kan request hung kit han lang KZC te bang chun ki ahung ki tang kha ki tale chu tieng le chun abana chu ipin mi pi mi hlam ho chun ip ki nem na ne wa ip ti di mo mo ngai ta dem aji chu abdap ka ne na dap ka ne chi chi ke muda na hi kin ka muda na hi ke sin an na sei la ya chu ni kum langa chu polarize hi wa cho tu a yang hi na chu ai chi a chu gui lung lo hi ya tu a yang hi itabang polarize hi ya la hin pham hi lo ngai chu people's movement I boling ala ani na chu polarize hi na lo dinga hi zomi pam ho yang talk sa hi azaw ngai chu talks ka ti chu I ho virtual discussion yan lang interview aji chu adi mo mo chi pi ham ipg a de ham reconciliation ngai iki ho tu ngai to a hi hi te ga bunga so in soya kaya jong le ama ho yang za yang zaw chu ai wanga hi WhatsApp group ho mun chung chuma se ya chum chilanga la daw thu accountability yung thei mo mo lo mi pi tam pin amu kho di ti thei ki cho ga tum I khat na lo wa chu pu doctor Seilim to pu aron bo bo chu ipam ki chu ti me ga jing cho chi paum na lo dinga chu amu yang hi accountability yung ngai ki ho pi ngai ho jing ngai ani na chu nomenclature a chu ke chun ku ki ka dei chun a tribe affiliation chu phung la chang chu thu chum chum hi ta ai wanga chu am ho chun zomi a dei chu to ai a middle part chu ku ki zoi ti chu ai chi pa hi reconcile the hi ale people's movement a na denga hi irkon I ke ho to ngai I pitabang chu yang le acceptable ibon ovadinga acceptable hi ngai cookie zo akipom lo wang ki ang chu ka lungdong tho chu ji chu ai pi jong le tok sa hi azaw wa alungge lo ipi a de lo wa ipiti am ji chu cookie ki de to ai wanga cookie ki de ya jong cookie zo in form wa jong protest ki bol cho ai wanga cookie zo ti chu ai ki to na di hi le ta accept ki bola ai wanga chu ama ho nom lo tho tho hi ala chun ipg mo mo ham ipg a zo mi na de ham ai lo I bon cha he vai zo mi ki chi di ham ai lo le greater Mizoram ham ipi ham I future hu na dinga he I bon cha wa hi compromise bo ngai jo
langa katam ne katam ke ho katam movin no movin sacrifice movin ti jong hi thailo nang ho nat a al hom pen ki hiya a thu thua mi zo si district zo si keding ti jong hi thailo a poi mo pena priority bolu chu future hi cho at this point of at this point cha chu a ma hi na hi te te ding ki tia ki chi pa hi accountability om na ding a chu I ke ho nga hi cho public nga hoi ta debate jong hi bo nga jan pu mang tai thuli na se bang a ko let us debate let us reconcile because we are one a ki khan the yang lo ki khan non te te yang le wen ki khan the lo ri chi ki na adiu ki tha diu asang asang ai thi diu lo le ai wang ai ki khan the lo ri chu beta mizoram ina dal ha si si ki khan the lo ta chu ki na na wang wa hi pau yang ki bang I ha mu yang ilung I mentality yang ki bang tho chu ilung ta uzong ikilit sa uzong mazo si we are very common we share very common like culture and identity cha khan geographical yang khan thelo si ai kheu to ngai athum na cho hi cho do si om na dinga hi ei ho sung ka smart ta politics ki bol pa yang hing na adin te ka banga cho khát chú su nè mà khát chú su I khát ding khát su ha ding cái gì mang thấy lâu đi chơi mà cha mang thấy lâu cha chú cái hậu to ding mutual respect hi ding kin ka de chú I ho society ha ding hi Mizoram chun uniformity chi pi cho Mizo na kitia le lu sei pa na thoa culture identity cho assimilate na ki bola le nang ipi phung hi dong la chun Mizo na ke cho achu ti lawa le na accept thei lo cho ai wanga cookie society hi masang chun masang din mun chen thu chum dang le lengua fangkai lawa le I paw ha mu yang khali thole abon cheke ki hi jong le tu din muna hi accept ding chu federal structure na try na identity na phung na chang chu na ngai lut kha jong le fanatic hi lawa ipyam akhan to na ding na ki develop ding hi wanga chu cookie as a nation as a society a chu inam pa chu inam pi pa chu a future ding hi ingai ko pen ngai chu hi chi lungput chu nga hi I chi pidiu chi jong pidiu kadai pau yang chu te ka ba ki hi yang le simte a hiya le simte pau thwa hiya le zo pau thwa in pau thwa thado speaking on thado speaking at power hama vai phe pau thwa I tia chu I pau ham cha hi tia federal ta liberal ta ki poriu chu tia le chun I khan to di chiang I chi jong pi di wa pha achu ti lawa Mizoram ma banga uniform ta thak I mazo si khat ni ding ti wala it's not possible that part ki pi ta chu china ding ki pa ame pu Seilenmang a chai na ai ipi concluding remarks ipi na pi nom na sei nom ma inam piu hi hoi ta mi pi ho jong hin ngai net na ta I nei yo wa ei ma phat chum na ding ei ma in chen na ding I phunga chang hi lo hi choi ngai net na ho hi pe lo wa inam pi hoi ta I ngai lu ta lo wa a hi la bang I future on poi ka ti tua jong hi zomi identity a hin po le ye ki mu kon te tia sacrifice a bol ngap lo wa le tun even amo up to them up to us every one of us I bon tau chung king tai ka ti hin future wang hi mu thim hi ai wanga chilam pang hi zo nom te te wa sacrifice bol ngap lo kha sacrifice bol ngap yum lo wa le wang chun I face made you wai tai na tia chu ka gyal jing chi a chu mi pin jong phata tu hi decision la pha na hi a ge nai pui ka tin yum na chi a I tham na chi wa ngai to wi tin ge lo hi I thip na chi mang chain pang khom tau te I gam inam hu do tau te ti hi nam pi ka chan khom pi ho message ka thot nong ha chaina ki pa ame pu Seilenmang na pat man tam da nen pin thu man tam ta ta on nei sei pian